Tuiduni Sporting Club tini sekangkuilano hastini joto lukurano 79 Bharat ha kotoriok samani salo hambai tei khata ham ya faro जों tini oro media ni biskango kisisa phaimani karon nongkha biskangni 31st August salmari ni simi chini o tuidu SS school rongnok ni thungkholawo Sporting Club ni luazima bai kotorma kaisa football batailen sengsajakmani nai tongo Maharaja Bir Bikram Memorial Football Tournament taklaini o tournament abo chono rang bai tai fan bai khayei chubanani bagai sikangi phaijak 41 Ompinagar Contractor Association aro boni representatives tongo Suros Singha koloi sikang poilano jang Sporting Club ni bakhaktei actually Ompinagar Contractor Association ni borok no paiflaya hambai tai khaka ham yafaro asuk big amount taklai ni o tournament no chono sponsor khaimani bagai tamni hinba 2002 ni simi Sporting Club ni luazima bai bosor brum brum no chini o toidu amchayo Amorpur bukhastini potorku kaisa football bataile ni moro songkha jabai thangnai corona virus ni pore bisik nei bisik tham gap ungkha fia chung taklai haino hai te waisa obono manjuna ni nailai tongpiro chung already social media rogo kisa kisa janijar status rogo obono te awai mung bukhai lekha taklai ni o football tournament chung je sisak Amorpur bukhastini laibumao obono ungnai jotoni slai kotor football bataile tamni hinba taklai ni o football bataile mungo chung je rangni mari money prize ni bagai yasak laika abongkha champion bebagai neira sai eba 2 lakhs tai runners up ni bagai tongnai 1 lakhs abno karibu potero pottaibo trophy tai kubunni mane money prize tai kubunni prizes ro buhani tongnai aini bagai Tripura hastini joto thaini football no hamjaknai football no thungnai players tai team management rokni thani jeng club ni bakhaktei 41 Ompinagar Contractor Association ni bakhaktei jeng khabai khlai lamsogo taklai bisini o Maharaja Bir Bikram Memorial Football Tournament no success khaipainani bagai participants khaipainani bagai o football tournament ni bisingtei jeng obono message ranani musomo specially chini tiprasa sikla tai sikli rokno jeng o football tournament ni bisingtei obono sanani musomo jeng je tabo amchayo hamya chamung hamya nangmung bai koloboi tongmani drugs ganja tai juwa abhai rok bai je jeng koboloi tongmani o football tournament ni bisingtei jeng sikla rokno obono message ranani musomo phaidi jeng lama kahamo yapri sanani bagai sekangi khailayano aboni bagai ang joto sikla chalai rokno bohaini koinai taklai ni o football tournament no participants khaipainani bagai o football tournament no success khainani bagai tai kaisa kok sanani musung mani ke bahai taklai ni o football tournament no jeng taibo kaham ke khainani bagai tai o amchaini eba local players rokno sebrnani bagai jeng IPL rokni haikai system khailai tong oro local player rokno poila priority rijangnai aboni ulose hatarni higher player rokno jeng obo save renai ke obhai khai jeng rider rok haino already sanamoi amo circularize khaija ega kai paithago tai ko kolok to sanani ang kunu kurai o hasteni joto football thungkurung football no hamjaknai joto lukurokno thungnai tai nainai joto no koinai 31st August ni simi chini o football tournament changjaknai tai o football tournament no participants khainani bagai paithak ni date rejakha 24 eba 26 to hongkangke oboni lottery hongnai 26 o talni okay haino hai tini
Bharat ha kotor yok samar salo jotono tai waisa khani hamjakma tai hambai rui ani kisi chakok narugmani oronuma Senior scientist and head Honorable Goron Ringanai.